looking at the spiritual meaning of the water, it mainly represents the purification or refreshing. Also, water speaks of new beginning. Emotions. These are the things that the water speaks spiritually into our lives. Amen. Ile yayo Yesu I Samaria ina ua na mata mai leo lana malanga ai fa mai ona saule o ia mona so o malo lo le vai Elia Jacopo. Amen. As our Lord was resting there and his disciples going to the town to buy food, fa tau masalato me ai au no fono foile li ilunga le vai ai anga I mai loa ma le fine Samaria. O te leta mawhaia wa Elia o e le conversation between our Lord and this Samaritan woman. But I want to point something out to you this morning so you will know the purpose of the water. Very important. Amen. Now, o le talawa pe a Yesu I le fine. Ina ua talanoa, I'm just cut the whole thing and just get to this point here this morning. O le tala Yesu le fine fa pe o le inu le vailea e toi fiainu. Who drink of this water will be first again. But who drink of the water that I give? A o le inu le vai o te avatu. Ele toi fiainu. Will never thirst again. Amen. Can you imagine as they were having this conversation, it puzzles the brain or the mind of this woman, and she said to the Lord, where do you get this living water? Amen. O le o shifte Yesu talanoanga mai le tulanga le vai le tino anga I le vai ola ele mawhai ele o maua le rolangi nei. Amen. When our Lord shifted that conversation and he mentioned something here very peculiar, o se mes ele malamalama le ele tangata a wofoina Yesu le awala ina I whapena ona pia fate I ai la nonga I ngana fa samo o se ngi ai le mauli o fate ia wa ina mafo fa o le fine le se vai fa pe. Amen. Ilo no manatu malona mafo fa o le fia tau sanga pia la na upu vai le in wa yo matu ta masa in wa ya kopo malana fa nau in wa yo matu ta masa matu le fo matu fe in wai. We drink out of the same fountain here. Our great father Jacob and his sons and our fathers, they all drank from this water. But where do you get this living water? Amen. Wa fasilingia le tangata le mataupu ona le o malamalama e o maya taiao le nei. So many issues in the Bible that we trying to question it with our own knowledge and our own understanding because we don't know the deep value of what God is saying. Tatilo mamalama le loto le mele tala norma ya ile tua ona tato fisilingia leo le tua tato mafofau ai ngalo ya tato ele mfai tato tali le mele na oia na te mafai na oia foi na te amaya le tali. Amen. Fa'alama le tali atalia aleli o le vai o te avatu ya te oe e puna I te tonu ya te oe e o le ola I whaavau. Wow. The water that I give to you o le vai o te avatu ya te oe for mai e puna
It never stops, but it keeps on bubbling in. Bubbling. E alu e te tonu. Ele eise taimi e alu ngata. Ele eise taimi e alu malolo le vailea e tafea. E saua e fafo. Amen. Wa e tau pu e mai le wingo le me le tai aune ne. Wa e tau maua mai. Ele eise me tau sangata wha u. Ele foi me tau sangata wha noa. Ele foi me tau sangata vai. Pe ao na iai to tonu ia taia. Le tangata lea e ta ua o le vaiola. You're not catching this morning. You are still looking at me. Seems like, wow. Where are you coming from, Bishop? Te whaalong. Whapelo por whaya au ngal tai au nei. O no fuanga nei o le center. E iele mamalu o le atua. You'll find the glory of God here. You'll find the presence of God here. Because actually this is the center. Why? Because we all come together to worship and seek His face. When we enter into the presence and the Holy of Holy, that this place is called the Holy of Holy, le fuanga e sili ona pa ia e matu ese avenga e malepe ese le nonga e alu ese mena na sauma oe langa lela wa e antainga le mamalu o le atua e le to yesu me tau se vai le to yesu me tau se tangata e le mawhaile ese oli e tauna yelo fia tauna yelo oli tauna yelo file mu o me au maia. O me oma ia tupui. Amen. Aren't you tired of coming to church that you sit there? E koe fo ia mamenga. Aren't you tired? Famatele o yeso la nonga ia te oe. Wa lava ia. Wa lema na manao le atue abe oi le me tauna o iai. Ale fala belave. Ele o mafai oi lo lava tangata. Nga tanga tu le oi. Te lo mafai. Te lo mo tangata inupia. Tangata fatu muina mele alcohol. E amata kama ipu la kike kasi. Taltala no le so me malisi ipu. Taltala no so me malisi ipu. Tal no so mai malisi ipu. Telo a iwanga pipili. Ala iwa me ala leia. Ala wa kepi fo abai ala elua. Aisha langa le mana onga ile family ina. Mai maue pe ana fa penalo la nonga ile watua lea. E te le manao na se vai utu. E te manao le isi ko sau. Ke manao ko sau. Ke manao ko sau. Ke manao ko sau. O na tango le ala te maloa lea. Wa sui a toi. E sui lau ngā ioi. E sui lau nofo. E sui lau tautala. E sui a winga whaalia. E sui. Aisha, langa ya mata mai te tonu langa le no for tangata lea I te tonu ya oe. A whai leo sui oe leo whaola ina oe. O te le kea po le ale lewa taunga I lotu I. Ai ale sui au mea nai whai. E leo whaola ina oe. Aisha, langa leo langa whaola ina o leo langa e oli, o leo langa e fia, o leo langa e sa o loto. Amen. E leo fia ngō mōr kenge ia umangei. E pau ua foi, aru kai a oma. Ao Yesu, a e maua Yesu, wa e maua mea uma. Ke lana tala Yesu le whai le whingi. A hingu vai lea, koe fia ingu, toe sau, e toe sau.
Whapenga, ke mi unga vea kuala mo mai lau kate, e sau marau vai. I mean, every single day you will come. But when you receive the water that I've given to you, te lo ele vailia, ta wana sau. Amen. Yonem tapo fitu. John chapter 7. Elia lu e feitau. I just want to detail it short to you this morning so you will know. Elia matangal matau. E o yuso Yesu. Even his own brother do not believe in him. Ele tal tono no uso ya teia. Fome o e eva yuso Yesu I e yai. Ka malole tu sil tu se yuta. Maltanga tengo ya Yakopo. Le sa fai mato ino le kale silu wa e kale si Yerusalema. Amen. Tama ia fato a faolaina ina ua fa penanta tu mai Yesu maltunga mau. Amen. Well, tell her to spy over my, even his brothers do not accept him as the Messiah. This is the Feast of Tabernacle. They have, every single one of them have their own opinions about this individual. Some do not believe in him. Some, they want to hear him again. I am familiar to spot of pena on have their own opinions about who Christ is or who Jesus is. For my niece or your Messiah, for my niece, I will fast sail to my Lord. I familiar su I find totally teleton ya matau pumal matau polena a wina maya. If you don't believe in what I teach or what I said, well, my subjects are not mine. It's the one who sent me. Olena wina maya olo tamale don't you find my olo towatua. You say that he is your God, but he is my Father. I do not speak on my own. Every single word that I said, it's from him. He's the one who delivered me, gave me the message, and I related to you. I find to tell it telitonu mai yomata telitonu ivavenga. Baba ayanga imea with tupu. I found my stangata for my asel Messiah, who may tell you to fight long and fighting on a tefail or tangatala. Falongo falo ayo manato tangata yo o mai fo ia taone o le fa penei le telo manato tangata winga ia taia. Some say yeah, he's a good teacher. Some say he's a prophet. Some say yes, his name is Jesus. But quite few have an encounter and a fellowship and relationship with him. To teacher la to well of a penana malama ile tangata lea malefiau malesabali na ia sawe mamoli mai. Au puya leli in fai. A tu wa Yesu if mai wa o fa tau si unga o tau saminga ona tu leo leli I malanga. Before the closing of the Feast of Tabernacle, the Bible say he stood there at the temple site and he starts from my alanga. Shout. You never tell me lingi microphone for penny. I tautia le mea na fire le tua. Ma faina carrier airwaves ye leo le li. Ma ho tu le man re fear tono Jerusalem. I mean, people were just shocked and they turned and say, who is this? Alanga Yesu e fa. He was shouting, he said, whosoever, if you are thirsty, afayolo engalala, afayolo efiainu, amen.
sau ia te au, o te fo ina ia te oele vaiola, e whaamali ai lo mana onga. Wow. Can you imagine sitting there listening and rejected? Whaalongolongo lo o sau ma lo mana onga. Te fia wa ai te māloa lea, o te fia wa ai, le tu sao lo toina o au, wa levano polonga o whaaruai, le seisina te amai se tali. It's the same thing with us this morning. Papena u mata tau in taong lei. Amen. We question his authority, we question his deity. Tātou te whasilingia lana pule, tātou te whasilingia lana i tua. Ai mana malama te moni ia tea. That's an amazing thing. E question le tangata soifua le li malana pule. Ai loa le e te moni le tangata lea. Wai mama lama mai. I le taimina nga e toi Yesu e whamai te moni whaman mole. Aua tu lia mātou. Whaman mole. Aua wina, aua abe mātou se oli. Tuli mātou la pua alale. See, demons know who he is. But you, some of us sitting here this morning, they still carry the load that's supposed to be his, not yours. Le avenga le tawave, ele o sauvaenga o le mea na ia. Ma tūna mātai o sutasi wha ipu ngai rusu ma le baru. A mai uma ia tau o tu avenga, o he ma fatia, o he tinga ina, au mai uma ia tau. You have no business carrying it. You have no business carrying the load. O lau pisingisi o le sauloto. Nanga o mana whaia Yesu me na ilunga o le satauro. O lau pisingisi o le ola soifua manu malo. O lau pisingisi o le ola le malo malama o iai wha malolonga moau. Almele whai tātou. O lea tau whai tātou e carry le mea. E leo sau vahenga, e leo sau me ave. Whalonga le tala Yesu. O tō uma o e mo moe kongo le loko. Amen. O tō uma o e no nofo ai le fi whalongo. Whalongo le, langa lela ve ai o le tala Yesu. O mai uma ia tau e mai tō venga. Kere ravel foi fiau. Ia Yesu la o venga. Amen. Falongo le tala Yesu. A o ona e o ia teia. Ona whaile me tau o le fesuia inga, the exchange. O te mana o le vaile na. Whamai Yesu mua au. Mai tau le mena whai Yesu le fina Samaria. Amen. Ele i mua avatu le vaiola, le mua ofa Yesu le tangata lea. Tangata lea tau talatu ia oe. O ia lea na te mwhaina avatu le vaiola, ai talia mua le tangata lea. Amen. Mi ia lea li. Amen. Amen. Pula lau kalvo. Po fea lai le loa ingi ka mai kiso le kongo le loko. Na, tuli la, tiltilo i tala Yesu, e le mua na inu le vaiola, e mua o na avatu mua tali e lo loto. A loa lea, o na avatu loa le vaiola e te inu wai. O se mea matau tia le ua whaia Yesu i. Na ale mea tau mea matau tia. Na ale mea lenga matau tia. Ranga ele i whaalonga mua ta linga o tangata le lo langi se me whapea. Ele i whaalonga mua seis. E o ai le teimi lea, ma le vaitau lea, ele i whaalonga ia seis i te tono i o Salema, ma le si o manga a to Samaria ma iutaia. Ele i whaalonga ia tangata se me whapea. E iese me tau se vaiola e o fo inatu. Lea.
Me la le ta o le mea sili lana matautia. E le malama le tangata na o Yesu e ilo le leia le me le tupu. Amen. O le ala luinga o lau tala. O le ala luinga o lau whamatalanga Bishop tai au ne o se mea matautia. O le ofo i nato Yesu o le nganga po ia. O le mea matautia na. E mawhai o na fio mai le atua te lelea. Fa mai ta vita le ofi le rorangi. E le ofi fo i le langi. E le ofi ai le atua lea. Can you imagine this great God sitting in heaven? E le mawhai na ofi tono se mea. Ai ofi le loto le tangata o Salamo. Amen. O se mea mao ele mamla mali tangata. How in the world can the Holy Spirit dwell in the heart of an individual, of someone like you and me? Longo wina esele ngang po yele ya o esele ngang po yele cha ule ai tu salele ya. But when God dispenses the Spirit upon each and every one of us, elefa pe esele nganga au temna tau ya to o le mysterious le mafai o le malama le mafopo le tangata o le me lilo lea. Me lilo na o mai al chai aule nei. Me le na le information so fa ye le me le ya se to kilo mai. E ya se sa o la ya se jo pula ke o menga fai. Que kilo fu com po ele ngofo. Te e vai com po ele. Falongo le tala Jacopo. Awani aluatu se meilo ngutu. E a fai nai. Lango le puna le me tau e puna mai I. Ele luani me puna mai ai. Ele puna mai se mele lei. To e punga mai ma se mele anga. Ele ai. Ele ai ni me ele ai tau sau mai to tonu le me o fio ai le tangata tolu ai nga tua. Na o me mama me le lei me a toa. Le to tonu I. Ai a ola te tala mai le ngutu e sau ai me le te tau. Ili fao le ngoi. Ase a mengele lei. Boe fao le inga ni tai au. Mele na mau fai le fine lea. Wo tei. E le oktala noa Yesu se vai e puna I. O le tala noa Yesu le tangata o le nganga po ia. A batu ia te when God gives you that gift, the gift of the Holy Spirit. E pupuna. We vai mo nga o fo le pa tango e fai le nga o nga tu o le te tonu o le vai mo. Lan me ke vai ku vai mo. Punga I fo nga nga o. Va penga o mal me ka punga I fo nga o ka ya o ngai. Va penga o mal me ka wa wi fo nga ya o ta ya o ngai. Ai le fa penga punga la kilo mai ya. Ne mo ka wa punga ka wa so lunga ka wa va be le ka o punga. Vai me mora saka pe a or ke me oso mai e fa fole vai bevela. Ah, e pupunga. Ah, que vai me que bevela ara aqui. E que fa manga mai lá ai ne pupunga mai. O leva via sa ulanga po ia po wanga e sa ko ku le ko fa fo. Ah. Sa mole ali se ka fa ola me ka ko me. Amen. O le vai mo le fa maina. Purification. A umanen fai sa nga luenga. Le se uman fai la nga luenga ya sonde. E fo I mai lo le. O le me mo pe tau nu lo fale. E ta tala o fai nga luenga. Ai te le alu mo ofu ngai kongol fale. Te le me o se vai pala. O lo ofu ai pala. O lo of king oi pala. E mai palpala. Ele taulanga e tainga tonu le fale. Ai tauna sau fafo. Se e fai ngā luenga la kampangi ia. Ah.
E le la nonga e whawhine lai ki tono o le pasi, lato manongi. Ai a enta akula e tangata o oe, e ke le masangi kuinga manongi lea, e ke puai. E ua pero, ona i walenga e koe kuso mai fafo. Awa masani au lato wisu. Ona, on mea wa, they used to it, e le vapela se me fau ya lato. Au tātou la, ao ona e tau nuu i lo fale. Hey, mai se ia mama. Hey, a mai lo solo. Hey, a mai fasimoli. Na alo le te wha malu, e ta ele. Mena ta ole, wha mamaina. Cleansing, purification. Te ole ta ele. Aisea, te mna mia le mama. Ao ola na e ufale lo fale. Tau fatuli mai lau whanau. Saulo to olua mo lo to olua na lua fusi oi a fai mo so to olua lo to e muli mo to olua lo to e mai ma fusi oi aisha langa foi lau fa long ku manongi mama ai watu ai fa pena na le ai e kau fai o uma hey ma se me ai ka ele e ke fio fa ko me ai pa wan me mai ka ele ma ua va peisu me ka ele purification o le meta o le cleansing fa mamaina o le ngā luenga na le vai o le upu o le atua e fa mamai o tātou bolanga amen av ese ele lea o tātou bolanga cleanse us from all impurities of our lives o le toto aia wa umana ta pena le toto mo oe ma te loe te lo tātou e sao tātou la nonga pe au o me whapea. E sao lo tala. Whataltali ala ta ele li se tārs fulma le lua ngau le ka ele po. A le ala whai ua ia i. Ai te lo ele mtau tia. La wa masani, a o na e masani ai. E le sui alo wingal na. A o foi langa e sau le lotu. Penga ka ele a ngafi pekele ka ele ngafi ke sau fa penga ele lo nanga o fai mama sani na tu lo tell Elia le cha a uli lo no fai off Elia ko va ai se ofu kwa ma ngumi o lo ofu kinga ofu lo e a uli ngale ie ai le uli lo fa sau i a uli le lo a uli marka malo a uli fa Elia ele fa pengal au linga lof o fa kai kai ko lo kinga ya o au linga lof mai le ai fa ko ai ngai loi au o ha wa ya fa ye sa ro ku mai ko mai lof ko lo le fa singo au linga lof fa ko mo au li ko lo mele a umalo au li au kafa au li makua au li malima inga ia i loa ka ala ko le loku e fa matala tuai le tangata la ki lo ofu e ia lo kinga ai ala tu e lo ko ngumi e fa matala tuai o oil orphanage we mo mai le winga la tala e loa le lei o e tangata i au me fai ai tulu mal me i tangata e loa tangata o lua lea ai sea langa e masani tangata i le tu maleanga fa alua e alua tu la e sumo sui mai o woi o tapu ele o lua fa penale me mate i tātou o tangata i le luatu le fafine lea ino fitai ia i mai Yesu fo i mai loa e tu le kate fo i mai fa mai lana tala e leo le Mesia e alea awa au fatumuino o ia le oli fatumuino o ia le fia wa fa salotoina o ia le upu lale la o sao ma le feau le feau tau tangata ia o mai a fai uma fai le tamaloa lea ona fa saoloto au en fai for le tamaloa lea fa saoloto oe a fai for le tamaloa lea ona tali lo mana onga en fai for le tangata lea ona tali o to mana onga o mai amen a ona fa tumuina oli ole atua ona le te tonu le nganga e te inu le vai e te le malie fa longo le tala tavita e pei ona nau le aila ile vai tafe e fa pena nau lo lote fia inu ya ta ai
O te le malie. O te ala sa ili le tai ao. E sa ili o ele nuna mati ua lai loa ua le haini vai. Lono winga au le pai le atua le melea o te le ola i le asol nei. O lo wola o le anganga pa ia. Now you got to click this in your mind this morning. The life of God is the Holy Spirit. The power of God is the Holy Spirit. O le malo si anga leo Yesu o le nganga pa ia. O le ola saola Yesu o le nganga pa ia. E le whaia Yesu se wawenga e au noa ma le nganga pa ia. Tātou tai haole nei o le whasabalinga o tātou o langa e le atua e tataua na inu tātou uma i le vaiola. Nā se furu lima amen. E tataua na inu tātou i le vaiola. Te loa oe le mele te tono lo loto. The inner desire of every individual's heart. When you accept Christ as your personal Lord and Savior, you want more of Jesus. Am I right? E te manao na ia whaatula ia le tangata o Yesu ia tele. Ai te loa le mele misi oe. E le whaatula ia le tangata o Yesu. It's drawing you from the power of the Holy Spirit that's in you. E kaunga draw mai ia oe le vaiola le te tonu. Ini e family eina e le tangata o Yesu lo mana onga. You, e leo ketchinga. Le telo taimi. Tātou te whape Yesu. Yesu. A le tala Yesu. A o walu. Ono a wina mai le oia. A fio mai oia. Nā te whaailoa ia te o tou le ami o tonu. Nā te aoao ia te o tou i mea uma no o whaia tuai ia te o tou. A fio mai oia lea nā te whaamalia ina o tātou loto i mea le lei uma. Amen. Leanga o ia lea na o polo misi a te outou, o le vai, o le ola lea. E ola i te tonu i a te oi, lea nganga lea o lea tua. Ina ua whaitawina, e le whaitawina e whaiwangalia tai aole, e soto tolton. Oh, a le mea lea sa tawa pe ai o iai. Now, tuli ile wa ai tai aole, ina o manao Mose fia wa ai le tu, and Moses wants to see God. Now, o le mema tau tia pe au nofo mo wa ai tala ia. I o le la au tala tala, na whaasanga i lea Mose ma le atua. Sawa. Sawa. Sa whaasanga i Mose ma le atua la au tala tala. Kere whai koe kaunga ai o kingi lima. Whausanga i le tua Mose lau tal. Leo kere mai. Aya o kouia au kalvo. E anana me fide mui ko nguku ele whambe skokal. Na whausanga i le tua Mose lau tal. Did Moses have an encounter with God at the burning bush? Yes. I said to Tavai. Now I want you to focus again. For my little to spy or fayatu Mose eletua. To feel ayo falling. I want to see your face. Ah. Lale winga litala Mose lo fayletua lesa fafsanga imaletua. Emma tautia. Ah. Taylor oe a oneina. Neru fafsanga i molo tolu atu mai fine yo numa ai tu atu o Elizabeth. E te lol melenga e fai le fine I love you. Ali se tu la melenga e fai le fine I love you. Nanga le te lu fafsanga i le te pula tu yai. Ala kei mi arwesa koi, mangalongo fallinga, o le se I love you. O le presence o le tangata, e mafuainga jolo loto, e te manao to be, I want this more of you. Langa o longa presence, o le iai. A le teime te lewa ai,
e ngatai fo I lau whai atu wha pena. E tau maua mai. O le mea lena tuli tuli e Mose. E mana o Mose aua ne I alu ese le atua maia. Nanga o teimi nai le ia fio mai le nganga paia. Amen. Ai whai mai le tala atu spaia. Ua whai atu le atua ia Mose. Mai o se me e mao whailo uloto le tala lea le atua. E te le ma whaina wa ai o fōringa. A rana mele tupi o lau taratara. What happened at the burning bush? But God is saying to Moses now, you cannot see my face. But what happened there? Amen. Ese uma awala e mawhaia e lea tuana na whapena na communicate mai ele whi au iaoi. Amen. A whapsangai Mose ma lea tua le la autalatala. Nei loa e Mose na whaalongo Mose le leo. Na whaava ai Mose le mamalu. Ai le wa ai Mose fōringa. Te awatu. Nei loa e Mose le mamalu ma le paia. Na wa ai e Mose le matautia o le atua. O le afi le melea. E le I loa e Mose fōringa o le atua. But he was in the presence of God. Au ina le melea. Fa mai le atua tele ma whaina wa ai o fōringa. Tango lona le atua o tatae le papa. He opened the rock. Tatae. Ai mai Mose tu wai te tonu. Ai a fio ane le atua. Now imagine o Yesu le papa. Tatae le atua le papa le ilunga kolkota. Amen. Ai mai le tu le papa. From the side of the rock. Sau e fafo le vai ma le toto. O le vai o le whaamamaina. O le toto o le whaamangaloina. O le vai o le whaamamaina. O le toto o le whaamangaloina. Ai ta tala I le atua le saitoro nalo. Ai tu wai oi tono. You are hid with Christ in God. Colosse tolu fai upa tolu. Colossians 3 and verse 3. We are hid with Christ in God. E le te oti lawe. Langa le wa nofo oi, wa lilo oi, fa atasi ma ke wiso. Te mi uma ngai te sau oi tono le fale te talo, e te fia wa ai le tangata lea. E te wa ai ai. E te le fefe, e te le popole, o na lea wa tafe mai le vai mai te tono. E le ngata le whaamamaina I o tātou. Ao I e lafi e tātou I le pa ia o le atua. Amene. Wa e maua mai le tai au. Na mana o Mose fia nofo I o, tangoro le atua te tala le papa e tu uai. Ao tātou. Ta te le o nau ta te fia o iai. Awa tango le atua o ko meki anga tu uai o te tonu. Ina wa e ta lia Yesu e whai mali I ma whaola I lo wola. E te le tau whapeatu le atua o te fia iai to tonu le tangata le ai. Once you accepted him as your personal Lord and Savior, you are hid with Christ in God. You are in the presence. Le ana lau mea tau ngawhai, ka ngwa stir up le tangata le tonu. Oai o le nganga pa ia. Ina ia flow mai fafu. Sau mai tonu ia oe, fa whena overflow le mea. A overflow e sau a wala I lau vi inga. Fa whena overflow le mea, overflow on o lau tatalo. Fa whena overflow le mea, o lau confession lumo le atua. E overflow mai fafo e sau mai o tātou ngutu. Mena tātou mai le lotu e le malo lo tātou ngutu e praise the Lord. Langa le mena le overflow mai ai. Mai le overflow le, fa manui ai le stangata. Amen. To tele yo tangata lo to tonu lo no tia ma sai tia ai a o le te me tango ai release le melena ona faile ma fa manui anga le tangata lea e fa sa lo to le tangata lea. You never know what's going to take place when you start worshiping God. When you confess the person of Christ, you'll never know what's going to take place or what's going to happen.
A me taua lo whapena ne tautala. Amen. Agree ma le upo le atua. Via le atua tai hale nei. A le tafe le vai le toni a oi ma saufapo. E le ma whaini whamanuia le stangata le nofe o taftafu. Amen. Te lo mele tupi a sila ma paulo tono le whare pui pui. Ngā ko a lua ai kosele revival. My full tupule revival took place because of this too. They keep on singing. They keep on worshiping. They keep on confessing the power of the Almighty God. Amen. Aton me loka lo langi o lima, loka o vai, loka lo ngo, ai le loka lo ngutu. Amen. Wala, lele mo lo tala loka lo ngo, ke ngo fura lo fua loka lo moe. Ya ngai pupula mai ale ai le fa sa vai ngai il capo inga. Maria, ele aka disi piko, ke mai mo ilu maka. Amen. Vai lá ficar com lá lá calangor com lua. Olha ngo foku il kamale le arwa se mea. Vai lá calangor com lua le yawe. Ele calangor ya Yesu ele calangor po ale ngo foku iluma. O ka solim ka o ki hari ke ngi ka ko lo. Awar ko fa isa wo ko lo. Al bela le ku po e fa lo ko le calangor ke ngi kama. Kalongo ya Yesu. Amen. Ang si inunga Yesu o fa sauloto le o eleli. La alme tupu pe nga kafe me le vai. Eso sul tangata. Aya, eso sul. Masangi elu fa pe fa le moenga ya so aya. Se vai ya elu fi ai melele ya eso sul ka. Vai ka vale pa or ka vale ngbe eso sul pa or ka vale. E aya ku sa fa mas. O wala yen fa la kinga inga fa ya ke so sul. Kira ususu le ngai mango. E ko inga ngana fa o nga fa la o aso na inga ko ngu o fa pe po a wingo i kala. A jelo e yelo no winga pe no fo fa le nganga. E lo le fa ya kula fa sunga ngo fo le fa sunu fo. Wai mo mai. Le wa lo le la un vai fe wa o mi ko le va ngai fi ku ai ngo fa le fa su ngo fo le e ko nga su nga lo ke fa ya ko ka ya ngai e ke ku lu ngai fa me ka ai e tu lu ngai fa mai so le vai la fa pe nga tania tu le lo fa le ka fe ku le vai ka fe tu le vai amen sa yel ko lu sa I sa o nga ya so ya o tangata au fe ki umar ko lu ala o sionge ma epa. Fai fon talo lises. Ai vai fele leia li foi a eko kamba fele leia so do penge. O akulu ma o mai o kafe vai. Bo o kulu ma fa sa ku vai, ma o kafe vai. Fele leia a eko kamba. Sa wa e mi kasa saulo la uri ko roi va foi. Ele ese vai o kafe a mi o tamaia, so e ma ka uki ali. A hao ngai whele loku ngā vai kei, ngo whanu whole I tēni ma, whasaku ai, ngai vai le whele o aeko. Soli, kou wa aia ringi aeko whapea. Au whele I aeko, Yo pape ngā wako aeko mali liwa ngai aeko. Kasi lal aeko ngā o ngā, au lisi aeko ili iaonga. O le aeko ili iaonga, le ngā lusa wa ioki e o lako ainga. A le aeko a ngā, le ngā whiau I sari moa. Tafile vai. Failo tua oi. Ia sau mai toni a oi le vaiola. Whaamanui ai le atua oi. Whaamanui ai le atua le stangata. Whaamanui ai le atua lo tua oi. Whaamanui ai le atua o ainga. Whaamanui ai le atua lo se o manga. Whaamanui ai le atua mea umatango i o lima. Whaamanui ai le atua mea umasabali i o vai. Whaamanui ai le atua mea umatautala i lo ngutu. Whaamanui ai le atua mea nā. Whai ai tai au nei. Te lole mea o taunga tupu tātou lotu. O taunga loko uma kakalai ngofo I ko ainga.
Tanga te umala ngofo ko fale. Sisi o manga oi, mo leva ka ngoro loko. Alfa la blab, ele pupunga la vai. Na ko ulunga longa au mula kipoki. Ai yo o kai me fa peng pupunga. Wa anga pupunga, mo leva ka ku kumu foia. Wa e maua mai. E kere o maua. Me foi ngai kere a minge langa fa peki mai. Pe ya o le fa mai bishop. Yo oi sisi lo ke fa ko. Ele é mas se eu coifei o caco o mal ele o curfale o ele que foi a coisa o cala a faila ele uma fainga ele o louco o malo ainga ia sabe pelo louco mas lá no puro ala que ele leu ele que foi a coisa o se lá vai aquele caco o louco foi a coisa o cala que peca a fainga ele uma fo mas só mas ele o muco mas aí o puro so lese que foi faula inga ali mawamio ia tomar ni chaiao Wai mama lama le vai le tafele. Ia fai se fainga le vai le ma ia pupuna ma ia o fatu. Amen. Taunga fa pe lo loto ia o ol vai aso lo ke mai o matangata ia o fai penan no folo ainga. Praise the Lord. E taunga ia me tau le inner transformation to tone we are te oi. Na me tau le inner transformation. Lono wingo ngā ruenga le ngā pa ia whai sua ingo lo tangata le te tonu. E le ma whaina tupu pe ai le inu. A inu ia e ma lie. Ia walawa nā la unga li tai au. Tā rofa ia Yesu. O le pati le au lotu, pati le malama lama. Wala watu lia, ti akono mo le tātou taulanga mo mua wha mo le ne taia.